and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Asihlale kuye nje uNkulunkulu, sihlale endlini yakhe, sitawubona imanga. Amen. Ngicela basithathele makhorasi abembalanyana ngabona abantu basathamuka baseda. Sithi kubingelelana, sigiye, ngasithathela mabili. Sithi kubingelelana sigiye bangene bese siyabingelelana. Amen.
Nginibingelela igama likaJesu Kristu, amen. Ngiyabonga ukuthi Pastor ulwakashiyana, amen bazalwane. Ngicela ukuthatha lapha abakhulela alliance bazalwane, ngicela ukukulangana, amen. Noma ngabe uhlabelela but ngiyathanda. Ngicela ukuthi ngicula number 98 bese sikwamvumisa ngami. Ifune inkosi ekusithekeli, uhlole uJesu usemthandazweni, ulalele kahle kunyenyeza kwakhe ezintweni zonke, usimthando yakhe
Amen. Hallelujah. Greetings in the wonderful mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Greetings to our bishop and again bishop in abstention, our senior pastors, Pastor Ndlovu and Magento. Amen. It sounds like all the leadership team of the church to give me this opportunity to come and share. Amen. Nini Magentwena, Wakona Laisha Balala. Amen. Nisingisiwe ngisamthanza Jesu. Amen. Ngibonge lesikhathi banaphezona to come and encourage each other. Amen. Etizabeni temnikelo. Amen. Ngibonga nemoya omncane ukungipholisa nami ekuseni kufika la kulento. Amen. I would like us to share our word from the book of Proverbs, chapter 3, verse 27. Wama yesizuluzela nomasichana, they will read in English. Amen. I can tell you the Zulu. In English it says, do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act. Amen. 3, verse 27. Yenda nokuhle kulabo labakudingayo nangabe unawo amandla ekukwenza. Amen. Ungaali kwenda leswinene eka loyi u nga ni mfanelo eka yena loko swi ri emandleni ya wena. Amen. I'm going to explain it in this way. The word today commands us to be generous. To be generous and to be prompt. Amen. In everything that we do. Amen. Generous means freely helping one another. Amen. Giving our time and even our resources. Amen. Such as money. Amen. Prompt means doing something without delay. Amen. We are the king of Masinyana, Amen. The word of today encourages us to be generous. Amen. To give freely and also to give promptly. Amen. It also says that it warns us against the sin of omission. Amen. Omission means isolating. Amen. Sisasela ebandleni uNkulunkulu uyafuna ukuthi sincedele abanye njengoba likhuluma livi lakhe. Amen. We must not omit other people. Amen. And also it says we must not, especially withholding, ubambelele into nokuthi when you have the resources to help other people. Amen. It also encourages us to give with our time. Amen. We always preach here in church that we must also use our time if we don't have money. We use our hands. Amen. And we are also encouraged to give with whatever we have. Amen. Even this morning, I'm still encouraging us to come and give with whatever you have. Amen. But there is something that God has given you. Amen. Sisayo sukuma sonke sinikela. That would be our prayer today. Amen. That God help us. Amen. To give generous. Amen. And also act promptly. If you want something,
kahle la esontweni ungathathi isikhathi amen our leadership needs us as a congregation amen ukuze sibancede uma bona kunegap amen as-attendeni ama-services lawa abakhona during the week amen ma-prayer services lokho kunceda isonto lethu likhona ukukhula kahle amen let it be our prayer this morning amen that God help us not to fail amen siyakusukuma sonke bese sita ngaphambili i-worship team sicalela liculo bese siyanikela sonke
The reason even when Barcelona to me something. That's the only reason that to me something. Glory to Jesus. Are you ready to worship our Lord, the Master Jesus? Are you ready to worship God? It seems like you are not ready to worship the Master. We get ready to worship our God. I ask one more time, are you ready to worship God? For our Lord God Jesus, Worship the Lord your God, and his blessings will be on your food and water. Worship the Lord your God, and his blessing will be on your food and water. I will take away sickness among you. Glory to Jesus. I'm feeling the same just put over 25 and 26. Na ikhona mina simakathe noNkulunkulu wenu. Ngitawulikusisa ngekudla nangemali. Ngikususe konke ukugula kwenu. 26. Kude umfati lotawuphunyelwa sisu. Nalotawuba inyumba evelele. Nitalipa impilo lenze. Glory to Jesus. Kude umfati lotawuphunyelwa sisu. Kude kuthi lo mfati angaphunyelwa sisu evelele. It's because kumele wena udumise uNkulunkulu. Kude kuthi kungabi nendlala evelele. Kumele udumise uNkulunkulu. Lona umlawo losinika uJehova lesethembiso sakhe ukuthi uma nini abafana bami lidumisa ibizo lami mina ngizamake sure ukuthi
clap hands and thank Him. Just say thank you, Lord Jesus. 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 Amen. Siyaqhubeka bazalwane, amen. Namhlanje indzaba lesifuna kuyoyibuka indzaba yokukhuluma bazalwane, amen. Ukukhuluma kwethu ukuthi sikhuluma njani, kwendekani ukukhuluma kwethu, amen. Indzaba yokukhuluma ngivuma kahle ukuthi iyaqala ngalesikhathi mina nawe sitalwa, amen. Umntwana asesemncane waqala wavula umlomo wakhuluma, haleluya. Ngalesikhathi akhala ameneta lapho waqala khona ukukhuluma, amen, haleluya. Ngivumelana nambazalwane ukuthi ukukhuluma siqale sisavela emhlabeni.
Amanda uqala ukukhuluma. Amen. Siqala ukukhuluma nathi siqala ukukhuluma mhlambe ekseni usavuka. Amen. Hallelujah. Siyabingelelana. Hallelujah. Amen. Siyabingelelana endlini ekhaya sivuka bazala. Ngilasiqala khona ukukhuluma. Uyaphuma ngaphandle uthola umakhelwane ngaphandle uyambingelela uqala ukukhuluma usaphuma usavuka. Hallelujah. Labanye bomakhelwane uma usiyaphuma uyakwata ushaya serious futhi akafuni ngisho ukubingelela noma uyahamba endleleni uhlangana nabo labanjalo bayakwata abafuni nje ukukhulumisa abafuni ukukhuluma abafuni ukubingelela bazalwane. Sina njengabantwana bakaNkulunkulu siyenza njani? Siyathula siyadlula nathi sihamba nalokhu kwalo. Cha bazalwane thina njengabantwana bakaNkulunkulu siyakhona ukubingelela angithi uthi noma ukubona ukuthi uyabingelela wangathi akavumi kahle noma ngathi akafuni awugive up uyaqhubeka njalo. Sawubona makhelwane ninjani sibonga umusa ukhulume ngelithambo laNkulunkulu ukhulume ngemusa waNkulunkulu ubona kahle ukuthi ngathi akujabuleni noma kunjalo. We don't give up bazalwane. Amen. Namhla ekseni uNkulunkulu ufuna siyokhuluma ukukhuluma lithi live la uNkulunkulu ukukhuluma kunemandla. Amen. Lise lifanise lithi lemechisa ukuthi ngalesikhathi ulayithile noma mhlambe yaphosa lapha ehlathini etshanini kuyovutha uhambe nje izawulenze uvutha umlilo bazalwane ubonakale umlilo. Amen. Nalesikhathi ukukhuluma uvula umlomo wakho ukhuluma ubingelela ubatshela abazalwane noma abantu ohlangana nabo endleleni ubatshela ngemusa kaNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi kuyafana nalo mechisa lo ulayithako uyavutha ushise bazalwane. Amen. So asilungiseni izaba yethu yokukhuluma namhla ekseni. Hallelujah. Amen. Asabe sothola amavi ethu lapha ku Jeremiah chapter 1 verse 10. Jeremiah chapter 1 verse 10. Lethuile anasifunzela. See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. Mrs. Swati. Okay, Mrs. Swati ithi Ukala namuhla ngikubeka eTV naseTVini Mbuso ukuthi usikhule uye uyidlide ubuye uketule nekuthi wakhe ubuye uhlanyele. Hallelujah. Amen. Ngiyacabanga ukuthi namhla ekseni uNkulunkulu ukhuluma nabantu laba-right lababekile la namhla ekseni. Uyasho ukuthi usibeke ebukwethive usibeke ngisho nasekwimibuso ukuthi sisiphule siyidlide siphindze sibhidlide. Konke lokho siyobonakala bazalwane ngemlomo ngekukhuluma bazalwane. Amen. Siyasiyobhidlida namhla ekseni siyasiyobhidlida. Ngiyacabanga ukuthi lokhu lesekubhidlida kunjani bazalwane? Kunjani lesekubhidlida ngalekuseni nokulungasikahle. Hallelujah. Lokulungasikahle ngolo kumele siyobhidlida namhla ekseni
siyovula imilomo yethu sikhulume bazalwane, amen. Sibhidlile bonke sikhulume, amen. Ekuqaleni iBhayibheli lisitshela ukuthi uNkulunkulu ungilivi lo bekakhona ekuqaleni. Kungakho nasi uma sivela sinelivi emlomeni wethu, sivela sikhuluma, amen. Ngoba kuyinto levele beyikhona ekuqaleni bazalwane, amen. Inzaba yokukhuluma sikhiphe imali emlomeni wethu. Namhla ekuseni uNkulunkulu usinika amandla, usinika igunya lokuthi asihambeni siyobhidlika ngemlomo wethu konke lokungasikahle. Kubukisise kahle kuphi nje lokungasikahle. Reflect back in your life. Ngiyalithanda futhi malithi ekubeni nasekubeni umbuzo bazalwane. Lokusho ukuthi kuhlala ngokusho ukuthi lenzaba ayisingami nawe phela. Lenzaba iyadlula iye nakumibuso. Amen. Siyabona livele lethu ngendlela limosheke ngakhona. Asambeni siyobhidlika. Asambeni siyoyidlida. Sikhiphe konke lokungesikahle. Aqede futhi ngale aseqinene athi kuze ukuthi sakhe sibe sihlanyele. Uma sihlanyela ngiyacabanga ukuthi lo sakuhlanyela namhla ekuseni kutawube kunokukahle. Angeke phela umama ojuvu lomlomo wakho uhlanyele lokungasikahle. Haleluya bazalwane. Namhla ekuseni uNkulunkulu uyasicondzisa, uyasixwayisa ukuthi kuko konke lokungasikahle lokulebesihlala sikhuluma, lokubesihlala sikuhlanyela, lokungasihlanyelile bazalwane lokungasikahle ebantwaneni bethu. Sihlanyelile lokungasikahle kulabanye bazalwane batholakala mhlambe sebayakwata, bayaphuka emoyeni, bayagula emoyeni ngenza ukuthi wena ukhiphe imali namasikahle emlonyeni wakho wawahlanyela. Haleluya. Adzinga wena futhi namhla ekuseni ukuthi hamba uyobhidlika, hamba uyowayidlika ephikweni lakho mhlambe soshilo unenhloko lenkulu uthi hayi wena unhloko lenkulu wena longeva uyohlala njalo ngeva lomfana. Asihambeni siyobhidlika lamavi lawo laphumile emlomeni wethu. Haleluya, amen. Umakhelwane noma kulabanye inhlobo bangani sokhulumile lokungasikahle, ukutshalile lokungasikahle, umlomo awusikahle, uyadala, uyaphilisa, uyabulala. Namhla ekuseni ufuna siyobuka konke lokungasikahle, siyokususa konke namhla ekuseni bazalwane. Haleluya. uNkulunkulu kahle namhla ekuseni una usipha amandla nokusinika igunya lokuthi sihambe siyobhidlika, sihambe siyokukhipha konke. Haleluya. Ngiyacabanga ukuthi labazala labakhona emkhathini wethu batayivumelana nami kulenzayo ukuthi uma ukhuluma lokhu kahle emfanele kuyenteka bazalwane, amen. Siyayithola le mfundiso ukuthi umntwana uyakhuluma angakabi khona sesikoleni, ungakabi khona, ungakangena emshadweni, ungasekali naye umntwana, uyakhuluma lokhu kahle lokufuna ukuthi kuyenteka emntwaneni wakho. Laba bathwele ba-pregnant bathi siyakhuluma phakathi esiswini, sikhulume lokhu kahle emntwaneni ukuze ukuthi atawudala aphethele ukahle phela bazalwane, amen. Haleluya. Nina ubufakazi babo bazalwane, amen. Nina ubufakazi babo umntwana wakho nasesemncane uyasho umbide nje uthi stress. Haleluya. Uyambida stress asesemncane, uyamnakelela ukuthi akhule aye kanjani, ayofundisa abe stress. Ifuture lekahle lokunabelela yona umntwana uyambida umntwana wakho uphume emlomeni lo uthi loya
bekhona story ukhuluma usho ukuthi uyidokotela umfundisi uyuba mgwedla wena. Hallelujah. Mavila kahle la khawo la ngeke kuze ube nenkinga yokusimanje nalo sefuna ukwasikula wabhilite. Hallelujah. Hallelujah. Asambele siyothola lamanye amavili la sikhutsa tawo lapha kuTaka 18. Proverbs chapter 18 verse 21. Hallelujah. Siyasiyokhuthazeka namuhla ekuseni ukuthi siyokhuluma kahle ukuze ukuthi kwakheke ngokukahle kudaleke ngokukahle kusukela ekuqaleni kuze kuyoba sekupheleni kwempilo kwempilo tethu netimpilo dibanga bethu bazalwane netimpilo tawonke asikukhulumi thina njengabantwana bakaNkulunkulu lokungazikahle lokutotsinga kusibanga emsebenzini ukuthi siye sokubhidlita siye sokuhidlita. Amen. Sasithole Proverbs chapter 18 verse 21. Ekuphila nekufa labo abathanda ukusebenzisa bayadla izithelo zabo. Oh Jesus. Oh Jesus. Okay, awusincinzelele kunalo lelishile levesi. Basithi labo labathanda ukusebenzisa sithi thina njengebantwana bakaNkulunkulu sisebenzisa ngendlela ekahle. Ngedlela lelo ukuthi asesiyolisebenzisa lelilimi ngendlela lekahle ngendlela lefanele ukhona sewuvuna lezithelo letikahle bazalwane. Amen. Uma uyolisebenzisa ngendlela lengasikahle ngendlela lengakafanele sisingayosivuna izithelo letikahle. Hallelujah bazalwane. Namhla ekuseni uNkulunkulu uyasikhwayisa uNkulunkulu uyasicondzisa ukuthi asambeni siyosebenzisa lamandla lelelimi linawo ngendlela lefanele mkhani sitawu tshala lokukahle sitawuvuna lokukahle bazalwane. Amen. Labathanda ukusebenzisa bayawudla izithelo dalo uma ulisebenzise ngendlela lefanele. Kepha uma ulisebenzise ngendlela lengakafanele letithelo lototidla nje tawakahle angeke libe kahle. Yilento yenda ukuthi futhi sofuna ungene phansi ungene edolweni uhambe uyothandaza uhidlile konke bese udala lokusha. Amen. Ngiyendeka mhlawumbe usinamhla ekuseni angiboni lutho ukuthi ngonini bukisisa kahle ngizibonelo sokuthi mhlawumbe ngasho emlalelo sawona mhlawumbe wena longa silo akeva lekona lokuthi akeva akufuneki lamavila osiwakhiphe emlomeni wethu njengebantwana bakaNkulunkulu. Amen. Hallelujah bazalwane. Amen. Siyasothola lamanye amavi futhi Ezekiel chapter 12 verse 28. Lamanye amavi lakasinisa ukuthi sisesekhona emhlabeni sisesebantwana bakaNkulunkulu asihambeni siyosebenzisa ulwimi lwethu ngendlela efanele. Ezekiel chapter 12 verse 28. Ngakho-ke ukhuluma kubo uthi nakulokushiwo yinkosi uSimakade ithi kude nalinye lemavi ami eliyawuba. Therefore say to them, this is what the sovereign Lord says, none of my words will be delayed any longer. Whatever I say will be fulfilled, declares the sovereign Lord. Amen. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu losikhuthaza namhla ekuseni ukuthi emavi ethu lana kahle atawubandumelelo atasisita ukuthi sihambe siyodla izithelo letikahle. Amen. Hallelujah. Amen.
lokusho ukuthi unakhona uma siyakhuluma lamavi la sikahle kubuya bheka kithi kusafarathina. Hallelujah. Ngalesikhathi lo muntu endalo lokungasikahle akubi kahle ahlaliseke kahle emoyeni wakho akubi mnanzi uba seyakukhumbula kahle kuse lawo mavi engiwakhulumile mhlambe bongathi ukuthi ngalesikhathi ukukhuluma lamavi lawo uyadala uyatshala noma ulayitha metshisa ushisa sikhotha ukuthi kuhambe kuyoshaka lokunye lokungafuna phezukhotheni akunamuntu lokukile lo ayogadela ukuthi uphoseni sile metshisa ulayithile kuyasha utohamba ayocisha uhambe mhlambe sekufika la kunetindlu abantu imikhukhi abantu ehambe siye kuyosha. Hallelujah. Asambeni bazalwane namhla ekseni siye siyoligada lilimi lethu ukuthi ukhuluma ngendlela lefanele letawela ukuthi egcineni kwempilo yakho wena utholakale ujabula utholakale udumisa umphakamisa Mungu. Amen. Sambeni siyothola amavi lamanye lapha ku Ezekiel chapter 37 from verse 1 up to verse 14. Sisawabuka lamavi bukisisa kahle empilweni yakho ukuthi ukuphi la ungangeni kahle khona ukuphi lapho ungakakhulumi kahle khona sikhona ukuphuma kulenzawo silungisisile sikhona ukuphuma kulenzawo sidlitile bese siphinde sitshalile nokusha lokuhle lokutasisita ukuthi egcineni siyodlatiselo leti kahle. Hallelujah bazalwane. Amen. Ezekiel chapter 37 verse 1. Sandla sasimakathi sasetikwayo wangikhiphela ngaphandle ngamoya wasimakathi wamisa ekhathi nenzawo esigodini isigodi sasigcwele amathambo wangihola angisa endlane ngasemkhathini walamathambo ngabona ukuthi sonke lesigodi sasigcwele amathambo la phansi namathambo futhi abomeni wangibuda wathi ndodzana yomuntu lamathambo angaphila yini ngathi mina awunkosi simakathi nguwe wedwa lowathini wase uthi kimi profeta kulamathambo uthi kuwo ninemathambo lomile valini livi lasimakathi nakushiwo inkosi simakathi kulamathambo ithi ngidawela umphefumulo ngene kini ngidabe sengiyaphila ngidawuhlumisa imisipha kini ngile inyama imile kini nginembese ngesikhumba ngidawufaka umphefumulo kini ngidawube seniyaphila kulapho-ke niyakwati ukuthi khona mina ngusimakathi ngako ngaprofetha ngiabanyaki ngathi isaprofetha kwaba nemsindo wakhala umkhehlekhehle emathambo ahlangana ithambo layo ithambo laya ethanjeni ngathi ngiyabuka kwavela kuwo imisipha nenyama ngabona sikhumba siwembesa kodwa kwakude umphefumulo kuwo wakhuluma kimi wathi profeta emphefumulweni profeta ndodzana yomuntu ukhulume kuwo uthi nangokushoyo inkosi simakathi uthi wena mphefumulo qhamuka emimoyeni yomile uphefumulele kulaba lababuleyo khona bade uphile ngako ngaprofetha njengalokungiyaliwe umphefumulo wangena kuwe ase ayaphila asukuma wema ngetinyawo kwakuyimbi lenkulu kakhulu wase uthi kimi ndodzana yomuntu lamathambo lawo ayiyo yonke indlela ka-Israyeli bathi amathambo ethu omile nelithemba lethu liphelile sinqunyilwe saphela nya ngako-ke profeta uthi kubo nakulokushiwo inkosi simakathi ithi awusive sami ngidawukwabula emadliza enu nikhiphe kuwo
niyawubuyisela eveni lenu lakaSimakade. Kulapho-ke niyawukwati khona niyawuba bantu bami ukuthi mina niyakwati khona nibe bantu bami nathi ukuthi mina nguSimakade mhlazana ngivula emathuna enu ukukhipha kuwo. Niyawufaka umoya wami kini bese niyaphila. Niyawuhlalisa eveni lenu lapho-ke niyawube seniyathi ukuthi mina nguSimakade sengikhulumile futhi ngikwendile. Amen. So verse 1. 14. Oh, okay. Yes, sister of verse 49. Mhlawumbe ukhona lo siphathele nge-English. Verse 1 to verse 14. The hand of the Lord was on me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, Sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the Sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. 7. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. 9. Then he said to me, Prophesy to the breath, prophesy, Son of Man, and say to it, This is what the Sovereign Lord says. Come, breathe from their four winds and breathe into these flames, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Then he said to me, Son of man, these bones are the people of Israel. They say, Our bones are dried up, and our hope is gone. We are cut off. Therefore, prophesy and say to them, This is what the Sovereign Lord says. My people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord when I open your graves and bring you up from them. 14. I will put my spirit in you and you will live. I will settle you in your own land. Then you will know that I am the Lord. I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord. Amen. Amen. Ukuthi inzaba siyadiyole inzaba yesiprophet uSemathambo bazalwane. Amen. Siyayanda inzaba. So namhla ekseni lithi leli verse 1 sandla saSimakade sasisebukwama. Namhla ekseni ufuna umuntu lokhona la sisukume bazalwane siyomanyana ekseni ube soyabuka uthi hey usiblessboti lesinanamathambo lawomile lawaNkulunkulu awashoko empilweni yakho nyalo. Lesiboti semathambo usiphi lesomile lesinamamathambo lawomile lawa Jehova akhuluma ngawo nyalo ekseni. Lenzaba ngisho ukuthi ayisingathi kuphela yandlula yebantu bethu, indlule yehlobeni tethu, indlule enzaweni lesihlala kuyo, indlule eveni lesiphila kulo, indlule kubabusi lesiphila kubo lesiphila nabo. Siyasiyobuka sigodi lesinemamathambo lawomile nyalo ekseni. Hallelujah.
nyana ekuseni singakaqhubekisa yaphambili sikhashana nje lesincanyana suma umethi inyawo uvale amehlo kancane usibukele isikhathi uyokutfoba phambi kwaNkulunkulu lithi live isandla saNkulunkulu besisekubani uyawuyotitfoba uyawuyotisola kulokunye lokukhulumile lokungasikahle lokunye lolwakudala wakutshala wangabi kahle lokunye lokuthi kuze kome emathambo lokunye lamathambo oma nje kungenxa yakho kulenye indzawo lamathambo akusingenxa yakho but uyawabona wena njengemntwana kaNkulunkulu nyaka ekuseni reflect kule ndzawo leyo utitfobe nyaka ekuseni Nkosi yami ngiyavuma ngingakakhonzanga kahle kule ndzawo lena le nasi bese uyatitfoba phambi kwaNkulunkulu nje 2 minutes 5 minutes sititfobe sikubuke kahle konke uthulile nje usedu sizoya siyothandaza ungasidzala abantu basenhlathini. Titfobe phambi kwaNkulunkulu uvume ukuthi Nkosi yami sandla sakho asibe kwami right now ulokhona ukubona kahle leti gotsi umyise kahle leti gotsi simakathe ngaphandle kokuthi isandla saNkulunkulu sibe kwakho manje angakubone kahle kuyangena kuyaphuma asaphindiswe usokubisisa kahle sandla saNkulunkulu silungele manje ukuthi sikuthinze sikuphumelelise kubo konke. Singahlala phasi basana. Verse 3 lithi wangibuda wathi mvodza naye Mungu lamathambo amaphila yini na. So uyabuda simangathe kulobo reflecta kubonyalo ukubuka konke uthi amaphila yini lamathambo. Hallelujah. Uyaphendula uthi Nkosi simakathe ngowedwa ngobathi. Hallelujah bazalwane. Nyalo ekuseni simakathe kuphela lo tatiko letimo, lo tatiko letigotsi, lo watiko namathambo lesiwabonako. Nyalo ekuseni kuliyana leyenza emdenini empilweni yakho eveni lonke emhlabeni ubabusi bethu usimakathe kuphela ngobathi nawe nyalo ekuseni kuthi uyobasonzela kuthi uyokhuluma uyovula umlomo wakho udale ubhidlike konke egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. Uyaqhubeka verse 4 uthi wase uthi kini prophetha namathambo. Oh glory to Jesus. Siba abaprofeti namhla ekuseni sisongelenza uwelekazi wafika namhla ekuseni lendzawo umprofeti womndeni wakini nyaka ekuseni uyayoprofetha simo sasekhayini uyayoprofetha simo sasekhalapho nyaka ekuseni unehlatshela makhelwane ukuthi alaki today ukuthi sibe lapho mtshele makhelwane ukuthi sinenhlahla namhla ukuthi sibe lapho ngoba namhla sonke sibaprofeti lakendzawo. Hallelujah. Asijabule baba asimshayele Jehova tanda glory. Jehova usanda maprofeti namhla ekuseni sisonke kulenzawo Sunday school. Jehova ubona umprofeti namhla ekuseni ukuthi wena uyothandaza uthandazele ema wakho lokufisa lokukahle namhla ekuseni uNkulunkulu ukhona
wakho namhla ekuseni Sunday school. Neighbor lenza neighbor bangani siyasiyothandaza namhla ekuseni. Sandla saNkulunkulu silana lekuseni. Ukuthi siphumelelise konke nosifuna ukuletha kuye namhla ekuseni. Sifuna ukuyoprofetha kulesimo lesimasathembisi. Akulanzaba ukuthi uma engakanani namathambo. Ngiyacabanga ukuthi kuze kubonakale kuselela amathambo lenyama libolile. Kufuna kube nesikali esikhombisa ukuthi wena udlule khona lapho. Lamathambo akazange abona bazalwane. Kubone lenyama mathambo asele. Kumleti bhati lodlula kudo wena. Lomndeni wakini udlule kudo. Lokufuna namhla ekuseni uhambe uyoprofetha. Ngemandla leligunya ekubhidlika nokuyidlika konke lesiwanikela isimakathe ngekuseni. Usinikele ithemba lokuthi isandla sakhe sisetukwethu. Nuwaphathambo langahluleka ukumilisa inyama ngekuseni. Langamelana nesandla sasimakathe. Haleluya bazalwane. Haleluya. Isandla sasimakathe ngekuseni. Uma kusho yena athi profeta. Uma kusho yena athi isandla sami sisetukwakho. Niliphi lesithambo lengahluleka ukumilisa inyama. Haleluya. Siyalethemba lelo ekuseni namhla ekuseni siyasiwatshela ngamathambo siyasiyotshela letimo ukuthi nako lokushiya umsimakathe akuphumi kithi bazalwane. Uma bephuma kithi besingaba nekungahada besingaba nekubona kwamathi angeke kwendeke. Inefakazi ngaloNkulunkulu ehamba naye. Haleluya. Uma basho njalo ukubona lapha kuma social media ukubona na ku-TV kudodomeleza ubabona basimaphamani batikhulumela bamanje bajabulisa kusuka kukhona impela. Haleluya bazalwane. On Friday uma silapho umthandazo we pray for our personal needs bazalwane. Amen. Uma ngithi nginabo ubufakazi ngaloNkulunkulu ngihamba naye there was an item beyikhulekela ukuthi ngifuna ukuyibona iyo yentenga bazalwane. Amen. And angizange ngasho ukuthi ngifuna iyenteke ngibe specific bazalwane ukuthi uma ngisuka la ngifuna kuyofona ngithole ukuthi lesimo asisekho bazalwane. Uma ngithi ngifakazi ngaloNkulunkulu ngihamba naye kukhuluma kunemandla lilimi linemandla liyadala liyabulala liyaphilisa kwenda konke lokuhle bazalwane. Amen. Ngithe uma ngiphuma la vele namfona bazalwane ngathola ukuthi vele Jehova sokufezile konke kule personal elikhulekela ngaze ngayibekela a specific time ukuthi uma ngiphuma la ngiyabofona ngifuna kuyothola kuva ukuthi akusekho lokho bazalwane. Haleluya. Ngisho ukuthi kwenekile bazalwane. Kuyendeke asithandaze mahala asikhulumeni mahala kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu namhla ekuseni asitshela ukuthi asihambeni siyoprofeta siphinde sisho ulitimo sisho ukuthi nalo kushiwo umsimakathe lo sandla sakhe sisetukwethu manje usho njalo amave akhe anguyeko amen. Amen. Usho ukuthi makwenjalo bazalwane. Amen. uNkulunkulu akasiyo umqambi makathi celani konke lenifunako egameni lami ndawunikelwa kona. Akakubalela akakukhetheli ukuthi ucela kuyini ucela ini but uma uyocela konke egameni likaKristu lokhu kahle uNkulunkulu ukahle unemusa wakhe usasanele namhla ekuseni noma nanyalo sisesekhona la eveni ukuthi bese kuyaphumelela bazalwane. Amen. Haleluya. Haleluya. Akusithi laba phela kumele siyohlumelelisa lamathambo. Nguye simakathe lwakhulumisana netimpilo tethu namhla ekuseni. Why kufanele singabadi? Why kufanele singamthembi? Uma sisho sisabeka nabanye basho bathi nama ngazi ukuthi uphunyuke
Friday ngibeke a specific time. Namhla ekuseni sihambe siyobeka nazo. Yebo uNkulunkulu asemkaleni, uNkulunkulu uyena into ngesikhathi sakhe. But naye uNkulunkulu nakathi khuluma prophetha, uyasifuna lesiprofetho siphelele. Ungashilo endleleni, khuluma konke. Ungashilo endleleni ngoba nakushiya uyendlela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu noma lesiprofetho singadele kahle singapheli. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Inyama itawukhuluma ihlumelelise uNkulunkulu. Hallelujah. Sithi uma sithi siyakhuluma sikhulume ngendlela Nkosi ishumayela evangeli sithi uNkulunkulu nguye losele nemisebenzi yokuthi ayifeze le njongo ukuthi ivi lakhe alibuyi likambatha. Hallelujah. Nguye lokumele asale aqhubeke nemisebenzi ahlumelelise lamathambo uvele konke lekuphumba uvele konke lokusha. Namhla ekuseni ngiyamkhuthaza bazalwane ukuthi sihambeni ngalesi prophetho lesiNkulunkulu asithembisa sona. Uma siyosukuma la siyothandaza atawuvakala amathambo akhehletela kuleyana leyanzayo kule mibuso yethu lelo government losiphethe letinkohliso letikhona. Uma siyasiyokhuluma namhla ekuseni siyobasonzeta kuJehova atawuvakala lamathambo akhehletela. Ufuna kuphuma isipha, ufuna kuphuma nenyama. Ungabonakala ngathi awunalo ithemba. Ungani nethemba uma uNkulunkulu asho ukuthi lokushiwo ngosimakade kusho yena phela. Emavi la bekhona kusukela eqaleni la akahlala akhona. Ungaphela konke kepha livi alipheli kuyohlala likhona ngoba la likhona kusho naseqaleni bazalwane. Amen. Hallelujah bazalwane. Siyafuna ukuyothandaza namhla ekuseni sina lelithemba lelo lokuthi uma siyokhuluma namhla ekuseni lokulesitshelwa uNkulunkulu lokukhuluma nguye uqobo lwakhe simakathe khona lokusokubona khona ufakazi lokukhuluma phambi kwebazalwane khona siyoya siyombonga uNkulunkulu siyoya siyophakamisa uNkulunkulu bazalwane. Uma ubuka empilweni yakho njengempela vele ukuthi wena ukusukela wathandaza kusukela wamamukela simakathe khona lokuthandazela ungakaphumeleli. Uma ungakaphumeleli I'm giving you this hope this morning ukuthi qhubeka ungagive up, press on. Namhla ekuseni uNkulunkulu uyasithembisa uthi isandla sakhe sisedukweni kwethu. Uthi siye siyoprofetha siye siyokhuluma kuwo lamathambo kudo letimo letibonakala ngathi akusanalithemba letibonakala ngathi akusenalutho akusathembisi. Siyasiyobhidlika lo masikahle lesibonako siyasiyoyidlika lemasikahle sikhiphe konke bese siyadala ngalomlomo nalelilimi lenemandla naleligunya leNkulunkulu asinika lona namhla ekuseni. Hallelujah. Siyakuvesi 14 verse 14 nakathi ngiyawufaka umoya wami kini. Hallelujah. Hallelujah. Uthe Jesu Kristu nakahamba asishiya athi akasishiyi sodwa usishiya namoya longcwele. Hallelujah bazalwane. Amen. Moya longcwele namhla ekuseni ulamlenzawo kutosinika isiqiniseko sokuthi konke lesiya kuprofetha namhla konke lesiya kukhulekela namhla uNkulunkulu ukahle kuthi njengoba asho ukuthi ufake umoya wethu wakhe kithi kutawube sekuyaphumelela konke. Amen. Hallelujah. Uthi lapho ke niyawube seniyati ukuthi mina simakathe sengikhulumile futhi sengilwendile kusho simakathe. Uyayiphikelela inzalo ukuthi kusho simakathe. Lokho ukuthi namhla ekuseni bazalwane
ithemba lesingena nalo kulomthandazo lesiyokuthandaza kula letinkinga noma kuloko lokusiphatha kabi kuloko noma lesakhuluma lesingasikahle lesiyakuyokubhidlika lesiyakuyokuyidlika usinika ithemba lokuthi singena namoya singena naye simakathe ngikhanda sitokumbona ukuthi yena uNkulunkulu mkhulu kangakanani bazalwane amen uyasithembisa ukuthi sekwendile akunanzaba ukuthi akuboni akunanzaba ukuthi akuthembisi sihamba ngokukholwa asihambi ngokubona amen sihamba ngokukholwa sihamba ngokubona asihambi ngokubona sihamba ngokukholwa bazalwane haleluya haleluya asike ukuthi mhlambe nyaka lento asenakayiboni or mhlambe nje utawuphumelela but siya ngokukholwa ukuthi uma Jehova athi unathi nyalo nemoya wakhe lokusho ukuthi the Trinity of God right here now ukuthi sambe siyothandaza sambe siyoprofeta sambe siyokuletha konke sambe siyobhidlika naloko lokungasikahle siyasuma sonke bazalwane siyakuyothandaza sesiyakuyothandaza manje bazalwane siyokubhidlika siyokuletha konke usimakathe yena lolana mhla ekuseni ukuthi akuphule ahlubelelise konke amnilise isipha amnilise inyama avuse ithemba kulamathambo lawumile langasathembisi haleluya ukuthi kukhona yini lekungenteka etimpilweni tethu kukhona yini lekungenteka etimpilweni tebantwabakho kukhona yini lekungenteka etimpilweni temndeni wakho ezweni lethu enzaweni yethu lesihlala kuyo nakusho simakathe namhla ekuseni akunanzaba ukuthi kumoshakale kangakanani siyasiyothandaza sonke sicela uNkulunkulu ukuthi asiphumelelise ayeke imave akhe ukuthi abe yimpumelelo abe liqiniso ngikhona sizohlala simkholwa haleluya siyathandaza Hallelujah, bazalwane. Hallelujah. Sekutosuka lapha phambili. Ngicela uma akhona lo
Almighty God, we bow before you. We bless your name. Bless your name. Almighty God, we bow before you. Yeah.
Ngiyabonga kuhambisana nani bazalwane kule program namuhla. Ngibonga kuThixoba unikeza ithuba lokungilalela. Amen. Sibonge i-worshiping team yethu. Sishayele inhlanhla bazalwane. Nawo umuntu lo bekemela phambili athula i-item ngayinye simshayele inhlanhla sibashayele inhlanhla. If you are visiting us for the first time, or you are visiting us again. Hallelujah. Ngicela sithi shayele intando bazalwane sikhona. Ngicela nje ushikile makhelo athi Maki. Siyasabana bazalwane. Maki. Ngicela ubambe nje Maki wakho. Maki. Are you blessed? We need a high five for Maki. We need a high five. Come on somebody. We need a high five for Maki. Hallelujah. Bazalwane mina mangila ekhona kaNkulunkulu ngilajabula khona. Amen. Hallelujah. So siyambonga uNkulunkulu. I just want to say thank you for everyone bazalwane uma ufike la. I always say ukuthi ungena kwethu akufani nokuphuma kwethu. Amen. And I believe ukuthi now I'm blessed, now you are blessed. Pastor Mapon siyabonga kakhulu for the word once again. Siyaso prophesy as we are the prophet of our lives. Amen. So ukuthi lokhu bekukhuluma negative namuhla sinokhuluma kuphila. Bakhulumile ukuthi nalo mntwana sasekhona khona le yabe ngiyakhulumisa ukuthi udokotela wena. Hallelujah. Hallelujah. Akufuni ukuthatha isikhathi bazalwane. I'm here for the announcement. Hallelujah. Yokuqala announcement sibene lenkonzo yethu fasting and prayer. Amen. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, it was a success. Ngicela nje share intando bazalwane. Uhambe kahle bonke bazalwane. Labo bakhona nalabangakhona abasenzeni, but we believe that we are only one spirit. Amen. Tuesday
say service yethu ngo-5 o'clock iyaqhubeka. Hallelujah. Hallelujah. Lokhu kusho ukuthi bazalwane nanoba usasemsebenzini uyangena nje ukuthi uNkulunkulu ngiyahlangana nabo. Amen bazalwane. Hallelujah. The important thing ukuthi we are in one accord. Amen bazalwane. Le kubalulekile umuntu umthandazo ukuthi uyakhumbula ukuthi it's our fasting and prayer on Tuesday. Amen. Number 3, inkonzo yabomake isaqhubeka 4 o'clock. Hallelujah. Bomake sikhona. Bomake nathi bosesi. Uma uthola nje lesikhathi gijima ude enkonzweni. Hallelujah. Another one sine intercession yethu bazalwane. Hallelujah. Iqala ngo-9. Amen bazalwane. I think uNkulunkulu uyasikhulumisa almost every day mara aside sonke. Amen. Ngendzaba ye-intercession, ngendzaba yesikhathi sokuqala inkonzo. Amen bazalwane. Hallelujah. Inkonzo yethu iqala ngo-10. Amen bazalwane. Kunalomunye umfundisi wakhuluma ukuthi uma sikhulume sibe ne-agreement naNkulunkulu bathi ingelosi yakho nesiswa ifika ngo-10 ifika ehlale lapha ithi ngimele Lorraine. Manje thola ukuthi Lorraine engiphethe letinto tethu akithi mama. Manje thola ukuthi Lorraine akasengafiki. Sokusho ukuthi uNkulunkulu aside ngale time we need to be. Hallelujah. 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 Nami ngizozala ukuthi uNkulunkulu uside nikhona ukubamba lesikhathi sakho. Uma ngithi 9 o'clock uside uNkulunkulu. Ngikhona ukufika esontweni. 10 o'clock ngiqale kanye. Hallelujah bazalwane. I know ukuthi singakhona ngithi bazalwane. Angathi uNkulunkulu utosida bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga kakhulu angeke ngicule kakhulu MC iSunday school ithi angeke ihambe imuke bazalwane nangasibusisana. So ngiyacela ukuthi ide ngaphambili nge-item. May the good Lord bless you. Hallelujah. Rina ribana ba Jesu, Runa ribuswaki, ribana ba Jesu, ribana ba Jesu, Runa ribuswaki, ribuswaki boya, kimboya, kimboya, Runa ribuswaki, ribuswaki boya, kimboya, kimboya, Runa ribuswaki, Runa Jesu, ribana ba Jesu, Runa ribuswaki sinemthandazo wethu we-prayer and fasting ngo-10 siyangena la ebandleni si-prayer and fasting siyathandaza umhlangano wabomake ngilowo. Amen. We are here. Now, these are the 12 disciples of Jesus. So, they will introduce themselves. Amen.
John, Peter, James, son of Adios, Philip, Matthew, James, son of Zebedee, Thomas, Judas Iscariot, and Deuteronomy. Thaddeus, Is not here. She's with the leader, so we'll introduce her next week. Thank you. Can we all stand on our feet, Pastor Ernest, for the praise of the Lord? Hallelujah. We thank you what you are our Lord for this time you have given unto us. But we pray, God, as we go out of this place and pray for divine protection. As we are beginning this week, we pray for favor in the mighty name of Jesus. We pray for divine protection in our workplaces. In the mighty name of Jesus, we pray that, Father, as we are going out, oh Lord Jesus, protection. Holy Spirit, we sprinkle the blood of Jesus in our different places, in each and every window. The blood of Jesus, we pray that, Father, good health is our portion. In the mighty name of Jesus, we will come back, Father God, healthy as ever. In the mighty name of Jesus, I pray for each and every place where we are going, our workplaces, our schools. We pray that you cover us going in, cover us going out. In the mighty name of Jesus, we lift your name on high. We pray that, Father, Lord, you continue, Lord, to make us the light so that people may see you in us. In the mighty name of Jesus, Father, we thank you